Check, yo. Todabuka umlomo mhlanidla ama-prawns ekuseni kusampondo zankomo ibhunani namahonzi nibhizi nichazela abantu abangeza ukuthi nithini isizwe esingezwa sidinga incazelo i-definition vele uyongikhola mhlazane ngifika ngakini kuyongqongqontshontshaya esibhakabhakeni lishisele emafini phela ngiyathakatha ungampleni sifuna umuthi sinosidumo sisuka ku-April siya kwinyanga kaMeyi iso lesi isikhathi sokuthi ngibhambe ngidisa umuntu ngebirthday yakhe avuka amandla azalwe angithi angisadlali nomrapper sebeyangibhora sengidlala ne-fan on air dlala umdlalo womoya yeba amadrad mara ngibhathuli nakakhulu 100 rand bagogo nje amakhulu and angikhokhi ngingakaboni ngithengeli inyuki ne-big 5 angingene yengulubi isesakeni umrap ongenamuthi shuthi uneswasho makungashongo udokotela kuyacaca shuthi uneswasho iskill sami isi-hybrid so ngalokhu angichomi ngihlale ngimanzi ngoba ngishaya emathangeni mina ngisomi bahluleka ukusibhayitha ababona kungcono ukusikhotha ngikhuluma namanzi mina obasa umlilo wena water ngangile ngiyahlupha ngesingisi bathi nginothi ngihlale ngiphethe i-gaslight baqamba amanga bathi nginothi udrive ikhumbi itaxi yakhe ibigcwele ilayishile isivuthe namaphasenja ozuyibona ilayishile angijabule uyajabha mase ngihleka ukhitha isililo mase udatshukelwa ngenalithi kuthungele ngomlilo udope amampunge lawo avuna amanga ngitshala iqiniso kodwa amakati avuna amanga uzonda imoto usebhifa no-Mercedes Benz ngamnake disa u-BM nake Mercedes Benz Iqile likhothe emhlane liphume nomlilo ezibeni ngangena ngopotsho njengempethu iqaquze enqebeni ngashe ngesithupha ngidonsa ipeni ngikhumbuza ithumba ize ngaboni ukushisa kwami kumenze yobuka isikhumba phinde ukuthwesa utalatiya sijoyini uyayiphuthisela epharulenze impephe elifaka umlilo bese kushunqisela hlangene osamdenje uyasaba muthanda khuza yini utatazele shuthi angabaza muthanda buza nabafana boqunga unayo indawo yokuphephela wena ngiphika ukuthi ufly kodwa undizela kuphephela uqala ukuba nentombi wathi kuyona sofa silahlane yakwala igama layo uSophie wathi sofa silahlane ufuna ukungena ezintweni izinto ayivuma masanga valiwe ngikade incisha ubisi lifica masanga valiwe ukufa kwakho ujuqa umncwabo ngifuna ungangiphuthi awuthisani ngishisa ikhotha ungiphizi ungangiphuthi wena unebhadi muthi udoba ufishi udobisele uliphindisele uthi uyadoba futhi uphindisele ngikubize ephathini mokhohlwa ngeke ngikukhumbuze noma ngakubizela inzuzo kuyafana ngeke uzuze isele lingisela nezitori liyangibasela isebenza kasensasi awubheke liyangibalisela mhlezi ngimile ngiphusha umkhonyovu nezinja wena unabhalansi usheshuwe totolozi lendiya ukuthi ubani ushemba amakhosana yazi watshelila ngezansi angasenhla ngakazi nekhehle ngilibizile lathi alifuni cause izofika ezansi lambile ngilibiza ngenhla lesuthi bayakududuza amabethu isikhulu sesicongweni hayi ngoba uyilightning umphezulu into ezokusiza ukuthi nawe uphathe isikere ngoba umrap abakhathele ukuyikhathela abakhathele